Afrika-Dzonga ri na tinhlayo ta le henhla swinene ta madzolonga ehenhleni ka vana na vamanana, naswona swikambelo swa DNA swi endla leswaku swi tika ku endla vulavisisi. Va Forensic Science Laboratory va vula leswaku ntlimbano wa vulavisisi bya DNA wu tisa ku hlwela swinene, nakona va na ku tshemba leswaku va ta gimeta swikombelo hinkwaswo leswi nga sala hi mayele ya n'hweti leyi taka. Bona va byele komiti ya palamende leswaku ntlimbano lowu nga kona wu vangiwe hi ku xaxamela loku nga va kona eka malembe mambirhi lama nga hundza. Kambe swirho swa palamende a va nga tsakanga hi xiviko lexi. Va hehla va DNA board hi ku ta laha palamende va nga tilulamisanga. It is an essential matter for all of us, from gender-based violence to victims of murder. It is such a critical matter, and we would not be able to see justice for any victim of crime if the matter of DNA is not solved. They must really come back well prepared with very, very definite figures and no speculations. We don't know, we don't want to hear what they think or what they speculate. We are only interested in facts, Chairperson. We cannot allow this serious crimes to go on amongst women and children unhindered. Swirho swa komiti va kombele leswaku ku herisiwa nxaxamelo lowu nga kona eka ntlimbo wa vulavisisi tanihileswi swi vaka na mbuyelo wo biha swinene eka ku lwa na vugevenga laha tikweni. Hoping that as they finish the backlog, they won't be flooded by other samples or cases that they have to attend to. Looking at the state of crime, violent crime, GBV, where little children, women are being killed on almost every week in most provinces, and detectives having to wait and submit to the laboratories. Komiti va kombele va DNA board leswaku va tilulamisa kahle nakona loko va vuya eka nkarhi lowu taka va ta va ri na mhaka leyi khomekaka.